1-2 akcija, to je taj life. Vidimo šta se dešava. Gdje se ona tragedija prije mjesec i pol dana dogodila, upravo na ovom trgu, i tu je bio taj strilac. Neki su, nažalost, studenti penjali se na ove simse van ozora, neki su pali dole, ogromna tragedija. A desno vidite ovu zgradu fakulteta primijenjene umjetnosti, Kakva je. koja je isto vrlo poznata, jer ovdje iza Rudolfinuma se nalazi i muzej primijenjene umjetnosti. Da li moguće to? Pazi kad ne mogu da verujem. Eksponata. Vidite ovu zgradu Rudolfinuma koja je... To je taj life. Šta vam kažem, fanovi moji? Kipovi koji predstavljaju osobnosti iz likove umjetnosti, sa druge strane kipovi koji predstavljaju osobnosti iz muzičke umjetnosti. Ispred se nalazi i spomenik Antoninu Dvožaku i njegova dvorana Antonina Dvožaka, a ovaj trg je dobio